Nambar Kandai Pulai. Hati Eucharist Bakhuid tongin duai nagabinda ba Kom Merulin ia piniau bagi gasem jongi baro angkat bagi konditi. Hallelujah, Hallelujah, Jesus Christ, Kokimen ko para hagane step ngidap daga jingomen namaru trai ula ai boringi ai lad ingi bandon lambadu hagane ga sngi buram jangka kadring Bakhuid jangka siena but ngis kokumen namar bale ngirake yaga sngi buram jang sister superior jang kaneka community sisterlity ba shim iai kadring Bakhuid jangka siena kum ganongda jangka tonginang duai kerpang nagabinda kejingdumu jangi sister betreasure hem hakane ka parish hakane ka retreat center paroka way bapin bait bapin biang yaga jingdon kam janga parish ka school batkum juru yaga retreat center pangi kwa ban aingu ya utrai nagabinda kejingdon jangi sister hakane ka community jangi badginang snungu ya utrai ba unang kerku shushu yai sister Liti, we are happy to celebrate your feast today as you celebrate the feast of Saint Catherine of Siena, and we are happy with the works that you do here and also in the school, in the parish and in the retreat center, and also animating the community and all the sisters and guiding and leading them, and all the people are very happy with you. People are children also, I used to hear from them, they say they are very happy with the way you interact with them. And today we pray especially for you. May the love of Jesus grow within you. But haganega Eucharist Bakhuid ko himen ko para tonginang duwai nagabinda kanega jingtumu iduai ro nagabinda ki kun samla baro ki badondon haganega annual meet bautrayan karko kardo eki baro ha kerteng uppa barukon badumen siyam Bakhuid amen kajinga e jangu trai jangu Jesus Christ bat kajingi jangu blai lem bat kajingi sulak jangu men siyam Bakhuid kindon rengka bat pi barra rengka bat kiro ko himen ko bana tongin sangesh por ban pan map nagabinda kilai kila jangi barra ngidang yusno naka gospel medagasgi bun kibriu kila ino ya Jesus namar uhikaya ki shapanga jinkardor janga Eucharist Bakhuid jinkardor janga met bat kasnamcho lese haga jingim jongiru don bun ki bam sonto yaga jinkardor janga Eucharist Bakhuid haga jingim jongi don bun ki balayino ya Jesus lese mangiru bun sin ngila kentai ya Jesus namar ngijid ben im haga pop haga ne ga por tongin sangesh por bat sonsi halaga donur kamen siem jongi yaki por baro khabangi don lad ben biang ya Jesus lese namar ga jing jai to namar ga jing talot jongi ngila jing par ki pop ki bangile
persya ia kayu kirish Bakhuid. Kotrai Jisu Gipan map na me nagabinta kilay kilajangi. Ngila pensão si ame bulsi. Ngila lepo persya ya kayu kirish Bakhuid. Map yang ko Jisu. Nga palang How blame and barbara, pada pi ko himen ko para, pagdale pop shibunte, dagi jimparka, dagi ktin, dagi kam, dagi jingle glad, dagi jingle palat junga, dagi jingle palat junga, dagi jingle palat pakraw junga, namakata, nakapani pamaria Bakhuid, kabayay sa katisoti, yakiyangen bakiri koy, badiapi ko himen ko para, Benduai nagabinda junga, how try blay jungi. Ublay badan bor baru ni seneyangi. Badandala ma bigi pop jungi, unilam yangi shaga jingi mbam jikut. Amen. Right and rako blay, ismeani. Right and rako blay. Ismeani Christoma con Christora con ampenim jangi penim yangi Reichen Rakoble Ismeani Reichen Rakoble Ismeani Christoma con Christora con ampenim jangi penim yangi Ulam ublei shajron Jinsu Aki ben rewaro Badan naman baba Niya royami Niya bagi mane Niya rendon duro Bagi sanoyami Bukai oleh simpen Kepadan berbaro Tukun marwe lupa Kejayu Yesus Kristus Pulang baru blay Bagi kita percaya Kebian kajing kertas Dosa sanayani Dekan mame Bakhuid Dekan mame utrai Ulega Afrikan Mame Kos Yesus Kristus Mame bayar omblay Ajinya langkawe Baru mensembahku Agahura muka To nginnia duwai Iduai nagabinda baru ki jing dumojangi Iduai nagabinda baru ki ministry Kabangile naganega jaka Ay kaboro try Nam van hier halor baro ki bedon benda ben pinpreng e ko baba idu ay nagabinda is sister Liti berake ke Sngi borom kumjurong kin mau e provincial superior janga sang SB sister Catherine ba mayiru irake ke Sngi borom jangi menta kasngi idu ay nagabinda baro ki bedon ke kertang Catherine ay try unangker ku kerdo iki lembaga jinga side lem janga Catherine Bakhuid nasional
Koblay me ubala penkalang yaga donur jangka Catherine Bakhuid na Siena. Daka ding jangka jingi blay. Haga jing puson jangka yaga jing shashitam jangotrai. Bad haga jing shakri jangka yaga balang jamme. To ai ba daka jing silem jangka kipai jamme. Yaga bala pinyaso haga jing maya ukris. Kinla bankamen barabor. Haga jing pen pao yaga buram jangu. Uba Barsan Shar, Rankat Bat me Haka Jingalang Kawe Jungamen Siem Bakhuid, Ublay Junom La Junom. Amen. Kajing pule nagi kam jong ki apostol, kalanong ngabakhandai, katakot laibuay terde haduk saupu ar. Kumda ka balang keleng ke Judea, ke Galili bat ke Samaria, barok kalap su shipor, kalanang ki nang san, bat ke yait im hagajing ting burom ya utray. Bat hagajing Arab jong umensim Bakhuid, kalanang bud pai chushu. U Petrus ulait jing lait keleng, pasisin ulait jingo ya kirungait, kibalasyong halida. Hakata kajaka ulaya kendo ya uway ubriu, uba kerteng u Inyas. Uba pang yap shiliang bat ubam shem lakhi na jingtia la prasnem. Go Inyas u Petrus ula ong hau, u Jisu Kris ula penkot yapi. Kijot bat penbet yala ka jingtia. Markum da u Inyas ula kijot. Barok kibru kibasyong halida bat hasyaron gila yo iya u bat gila pai sya utray. Hajo papat ladon kawe ke kentei kabakerteng katabita. Karingwait kakerteng krik jongka kador dorkas kabamut kaskei. Kalapinleit yala kapor hakabalik bah bat yarap yakibaduk. Hakata kapor kalakempang bat kalayap. Enda lapinsum yakamet jongka lapintia yaka hakamraning. Kadopak kamda Sngi nalida. Padhaba ki senran ki bahajopa kila yosngeo ba u Petrus uladon halida kila pa arngut ki breu ban ai kubor ya u sngo ba wan gloy shingi kumda u Petrus ulakren bat ulalet bat ki haba ulapoy layalam ya u shaga kamraning barok kiru kintei kila yalum luay ya u da kabayam artat kila pun i ha u ya ki sopti ba ki janpong Bagadorkas kalash su menba kidang im. U Petrus ula penmi yaki baro na kamra. Nang da ula dem ko siu bat ula duay. Hadin kada ula pai siya kamet yap bat ula ong. Ko tabitha kijot kalak kli yala kikmat bat haba kalayo i o Petrus kalasyong. U Petrus ula aikti bat ula yarap yaka banki. Nang da ula kot ya kiru net bad ya kiru kente bad ula ai ya ka hakiba im kada ka jinja kala priang barok saudong ka jopa bad bun kibriu kilanget ha utrai kaktin jong utrai nakasam shispa kanreu kanamba pras pa shiko Daeng sukeliang raya makin lewaju Kuria yogan raya rokedeng jauh Ngasanya Ngan
trong kỳ bài lại sẽ Kuri ai có ngàn ra Utraya ro kerteng jombu Jing kulan an siu trai Dapat mat hai pa jombu Dei trong hai Jerusalem hai yin ken tan jombu Wan buram yu Long tao tu wan ai nu yu long pending yu mi sim theo dai bên cao chỉ tao hu play bài dai mi sim cứ yang trai ama ki jing le wa chung Kuri ai nu ngan ra trai lo kerteng jombu Hallelujah 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 Kikten jome kotrai kilong mensem berkajingem. Medon ya kikten jong kajingem memujiko. Hallelujah 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 Uturai dan rengkat bat pi Kajing pule naga gospel kat kumu Yohanes Kabulang hami kotrai Bon na kisendran jungu kilayos ngeu ya kane bat kilong Kane kajing hikai kalong kabae Mano balaban ngej sisa ya ka Klem dadan bayatu ujisu ulatib bagi senran jungu kiat nom sapang kane kumca ulong haki hato kane kapantod ya gajinge jungpi tarai lada pimyoi bau kono breu unlik pai sa gajaka bau don mensua dei mensem uba ai jing em kado kam lar kam e kiktin kibang akran happy kilong umensem jong kajing em la kataru dan napi kibonge ujisu ulatip nado basdang kino kiban omnge bat mano ubaset kelayu ti ulapan bud na kane kadau ngalay tu api ba amdon ubala banwan senga lemda ukpa uai lat yau banle kumta namar kane bon naki nong bot jungu kilalet phai din bat kimtre lechu batu kumta ujisu long ha ki kar ngot kisandran te mapiru pikwa banle no Usimon Petrus ula jawab yu kotrai shano ngin let me medan ya kiktin ki baai ya kajing em bom jukut ngi ngi tip bamelong ukres ukon ublay ka gospel try Himen ko para magin how try Jesus Christ mindagasngi kabalang kakin maburom ya ka kya derin Bakhuid na Siena na Rome na Italy but habangi crunch pang ka kya derin Bakhuid na Siena kalong kawe ka rikuid kabardan shisha ya ka sap kapong jongmen siam Bakhuid kala imtang laipo laisnem laka yaka kadlaispa saupo hinyu bat kala kalat kadlaispa prapo
Larangi pet haka balang don bon giri kuit ki bala im malumala ya kinigisnem. Larangi shim ya ka Faustina Bakhuid ru kala im tang laipo laisnem. Laipo laisnem leseng ilabanong kalonga snem im jomu Jisu laipo laisnem. Te kiri kuit ki bala id ya Jisu kila yoru ya ka jinga ban im rengkat badu Jisu ban penbrian ya ka kubar baba. But gathering Bakhuid na siena kalalong nakiinga sem bahe kaladon arpo saungot ki himmen ki para but kalalong kado but napadeng kita ki arpo saungot tang kadwengot kila im kadwe kada kadlaingot kila im kadwengot kila kalan but kadang nakiinga sem baduk kamshim layo pule kumba pule yakiway pa Henry kalalong ka bastard minda ka balang ka kinmao yaka namar ka jing shakri Bakhuid janga nagabinda ka balang but ka balang ka kain yakaru kanungi kai janga balang doctor of the church balongi doctor janga balang ngimdon kam ban pinda PhD haka parte Henry ngide ban pinda yaka PhD jung ublay kalong ka jingtip ublay jingid ublay ke jingshir hem ban id ya ublay but jingshir hem ban shakri ya ublay ban rishitam ban yada ya ke jingi kai jonga balang kai ka ba ka gathering kalale na kabenda ka balang kala rishitam ban wanra jingsu haba don ke jingya kulmar ha Florence kala rishitam ban wanra jingya suk bapadeng jingita ki brio ki bayale persha yaka balang Catholic persha ya upabakoi habaka donka jingya kulmar halor ka jinglong jong upabakoi ba unchong ha Avignon ne ha Vatican kala treshitam banra ya upabakoi diang sha Vatican but kalala ban kran baki upabakoi kalala ban penshai ya ki cardinal kabayade but ka jingi kala shania ha ublay but kala id ya ublay but ya ki pabakoi kila snap ya ka haba kala ay jimut eye bad hagapor u Gregory kadwe uba kadwe ula don kane ka jingsno ba ude ben kinria jakano na Avignon shabatigan kala ula pan jimut na ka Catherine Bakhuid but Catherine la ong kumba persad ya uble kumba bisno hapo ka mensiam pilaban rai ya kane ka jingrai namar kaladon ka bor ban yo I yakaba upabakhuid udang perkat haka donur jongo haka mensiam ka jongo ko himen ko para ka Catherine Bakhuid kala id ya ka Eucharist Bakhuid kala id shirhem ya ka Eucharist Bakhuid but come you miss what she sniru ban pediang ya ujisu haka communion Bakhuid kane kalong ka pakerpang jonga jingim jonga kala pelong ya ka balong rikuid but bandap daga jing stand ya uno breu kano ka breu badon ke jingi dia ke Eucharist Bakhuid kinom kelon haka jingim chongki ba kinom jot haka mensiam chongki namar ke Eucharist Bakhuid ka bamod kalonga do but ka snam jongu Christ do bashisha but ka snam bashisha jongu Christ ka ba dang ai bor yangi but kala ongru shapanga jingim chongka hagi dagi snem kabakadu janga jingim janga kumbalai snem kam shimla bam eye kam shim kwaru ban bam eye bakala imtang da ka Eucharist Bakhuid baka Eucharist Bakhuid kala ai boreka bakala don haka history jingim jangi bon giri koi kiba imtang da ka Eucharist Bakhuid kalam bam klamdi mindaya kene ke jingjia ha umroiru shapangka weka samla badang yo mat ya ke jingmom Bakhuid jangu blai mindala saupo sni kamju bang eye ka ditang ka kindia bad kadang yo mat ya ke jingi do Jisu kane kalong ke jimmentoy ya baro ke be yo mat ya ke jingi do Jisu kane kalong ke jimmentoy ya ke brio ki IT ya lade shaka bor jangu Jisu shaka bor jangu Eucharist Bakhuid but kabor jong ka jinga kababantuit na kabalang Bakhuid ng bagi sacrament. Padang news no na ka gospel min dagasni.
Ujisu keren syai kadari ki beribas ngap ya kindup ya ki apostol pat ki sindran babun ngod ya ke jingkar dor jangga do pat ka snam jumu bat ki beriu habaki yosno ya kane kilas no wit namar kim shimlala ban mudur ne kim shimlala ban champang kai ka jingmod ban bang ya ke do bat ka snam bat ki on kane kalong ke jingi kai kalong ka ba bat kila mino na ujisu henry ujisu shimla kot ya ki wan pai biang ngan pen kalano e jingi kai nganum hikai shu ye pi kumne nganum kran shu ye pi ban bam ye ka do ban ka snap to wan shom snap shua ye nga uji sum shimla haba ulayo i bun ki briu kila yang ba kila pet na uji su na marba ula kran shu pan ka do ba ka snap kabamud kabayade ba ka jingi kai jong ka yukrish Bakhuid ba kabayade ba ka jingim ba ka yukrish Bakhuid don kano ka benda ban compromise Kom don bano kano ka benta ke bangi laban to kalam late masuru ngalaban im lada ni iwei pa iwei ngi perka hagane ka dur jisu lada pi rai kumne to ki henry watnum wan pai shu shanga watnum eat shu yanga nama pimla ban eat yau jisu da ka ba kalam eucharist ngalaban im kalam communion Bakhuid ngalaban im kane kalong ka jingi kai bakra naga daga daw ko himen ko para wan habaw jisu layo i buon gibriu kila yang bat kila pet na ujisu wan pai ujisu shibla ang ki wan pai na maru jisu i kane kalonga jingi kai ka ba kongsane kane kalonga jingim jung ginong board kad ki ladangi ko balong nong board jung Chris kadang tangka we kelendi ya ka Eucharist Bakhuid ya ka communion Bakhuid ya ka do bakas nam jungu ladangim treban pediang ya ka do bakas nam jungu Jesus Christ ngim don jingim hakabalang ngim don jingim badu Christ nakata ka daw Jesus la shashitam katne halor ka den pana nakata ka daw ki Rikuid kilas ngutu ya kane ba kimju pep mas kimju pep ban pediang ya Jesus ak Eucharist Bakhuid henry mangipat kiba kambit bonsin haba poye kabenda ban pediang ya jisu lada de ke jing slap lada de kano ke jing jai tu ngi minta kasngi nganom late mas minta kasngi ngan ngala rai ban pediang habangi rai kumne habangi snow kumne kin mau ujisu kumno ujisu udang sausi hapo jongu namar wat hadin ke jingi kai babon jongu kibriu jong kene ke jog ke stang ban kran persya ya ke Eucharist Bakhuid ke kran persya ya ke dog bat ke snam jungu jisu bat ke insting palat ya ke balang bat ke Eucharist Bakhuid kane kalong ka benda ka ba pensong siya jisu kane kalong ka benda ka ba pinjingai yangi na jisu nakata daw pigi bas ngap ya nga pineban soto hadukat no ngideban kain kordor ya jisu ha ka jingim jungi hadukat no ngideban kain kordor ya jisu ha ka Eucharist Bakhuid kanamba ka jingim jungi kalong ka basaiso bad ki apostol kila shanongin lay namar medon ka jingim medon ka ketin ba ai jingim ka ketin kala long dolong snam bad kala syong sabat ni bad haba poye ka por ka babiang kata ka ketin kala kaloy ban shashitam shayap bad mipat na gibayap ka Eucharist Bakhuid kalong ka ketin balayo burom lemba ka jingim jongo Jesu lemba ka jing shashitam jongo Jesu Christ lemba ka jing mipat ka jongo deya kane ngipin menta hamalla kasngi ha ka Eucharist Bakhuid tongin anduay ko himen ko para rangkat pat ka gathering Bakhuid na siena bangiru ngilong kikun ba yeshurhem iya o Jesu ha ka Eucharist Bakhuid bangiru ilong kikun ki patricitum dakataka bor jong ki Eucharist Bakhuid penyedaya ke jingi kai jong balang ban penne ke jingi ban vanra jingi tele hapateng baru kikun ki bala pra na marba kim sautu ya ke jing kordor jong ki Eucharist Bakhuid jisu be id kerku kardo yangi pen slek yangi pen kantang yangi bangin long kikun ki bat yeshurhem shushu ya ke Eucharist Bakhuid haga jingim changi enyaro ya utrai Jesus Christ amen ko himan ko para tongin yang tongin pla ya ka jingi ngang ye
Hau play pa banon bor boro unong tau ka beneng bat ka kendau bat hau Jesus Christ kun ba marwe chungu utrai chungi yau bela pu na men sim Bakhuid yau bela khana ka Maria te suti yau bela shaleben ha Pontius Pilatus la sana pna yahu la yam la tep yahu ulakia shakibya agasni ka balai lamipan ekibya ulakia shabenen sham shakaman ublay upa badan barbaro namda unwan pa ban shar ekibyin badaya ngangin men sim Bakhuid haga balak Catholic Bakhuid haga jingya selok Bakhuid haga jimma ekipo haga jimmi pa kado haga jingim bam jike amen. Lights spot Bakhuid. Ika jing tewa peyani kotrai Kaka bangi don kenkra Kisau bawanai Jika jong mitrai Jika jongi Jingim jong mitrai Jingim jongi Jika jong mitrai Jika jongi Jingim jong mitrai Jingim jongi Lakim koruku kawan Lakim korudai Nimilaran penkono Baraga borkai Jingka jong mitra Jingka jong mit Jingim jong mitra Jingim jong mit Jingka jong mitra Jingka jong mit Jingim jong mitra Jingim jong mit Toya duai ko timen ko para baga jingkinia jonga ba jompi kalong ka bapriang kun ha ublay upa badon bor barra Lord try yang kesenyan vision jompi Topedian ko try ya ka jingkinia ba penim ka ba ngitarwa ha ka jingkan mau ya ka kadrin Bakhuid kanamba mangi ya ke balahikai da ka jingkan du jongka ngilla banaingu kam shirhem yame ublay bashisha da ukris utrai jangim amen. Utrai undon reng ka batpim Rengka hiru do kintiu yala ki do nut ikateri shall try tongini yaingu ya utrai ublay jangim kasong pat kadei dashisha kalong ka bashonghok baka badai kadai jangi baka jimpenim yangi hamalla ka por baka jaka banaingu yame ko kinrat ko pa Bakhuid ko blay badan bor bad bam jekut namar haki rikuid kam kerpang lemba ka Catherine Bakhuid na siena kibala pengkantang yala de hau Chris nagabenda ka himabane kalong ka badai hot benyero ya ka jing suma suker ba pelajame da ka ba me kot biang ya ka jinglong briu shaga jingkui ten rai janga but me ver ya ka ban mat hangne haparte ya ka jingai ya ka ba enyo ha ka parte batimai bat kumda rengkat bat ka kinhun jangi angel bat ki rikui nia ro ya me bat ni penbana kalam sangen Bakhuid utrai Bakhuid
kopara agenega porka bakantang pangina iti elade shaga bor jonge yukerish Bakhuid pangin angir ya ke yukerish Bakhuid pangin kular ya Jesu pangin numpet jingai shu name naga kamionin Bakhuid naga jimpediang ya me hakamet bagas nam jame pangin ang roy shu ya kata ka jinge shirham ya Jesu mangi ke bayam mahad ya Jesu minum jingai shu nabu idwai rokarpa naga bentai festivality ba indup yoshu ya ke jingir ya ke yukerish Bakhuid kumka Catherine Bakhuid nasiana kumjuria baharo ke badan kertang Catherine ai Jesu nakar ku karpang ya ki baro binta lembaga jinga silem yang ke Catherine Bakhuid dashisha melong Bakhuid kotrai kata mail jang ka jingkhuid barom namar kata ni karpar ye me to pen kuit pen gantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka pa ya umen siem jame kum ka umje halo jangi bakin kalalong yangi kamet batasna jangu trai jangi o Jesus Christ hakapor baladino yavu badala ka mons noba ulapdiang ya ka jing sha shitam ulashim ya upu bada ka ba aingu yame ulakdia yawu bad ula ai halage sendran u om toshim batobam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba enepi naka benta jumpi Hagaju ke rekomendal ala bam ula shim ya ka kuri pada ka baingo biang yame ula ayaka halage sendran u om to shim batodi na kane pi baro na mar kane kalong ka kuri jaga snam janga janga jutang batemai bad bam jika ya ka bayan penmi naga benda jumpi bad naga benda ki babun naga benda ka jimap ikipop to le ya kane ban kan mau ya nga Nam bakordor janukis. Penkuri ini. Penkuri kami siam adim penkuri. Penpai penkia ini. Yada ini na Obama. Kajim maya jong kajinge. Sin bani banyu ne upu. Namar kata ngi ke bapen mendaya ke jingia bad ke jimi pa jungum ngi tarwa hame ko trayo pu janga jingim bad ya ka kuri janga jim pedim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki babit ben ya hakama jamme bad ben chikriya me da ka bas ngi vrit ngi karpat yeme bangi ki bayo benda hakamet bagas nam ukris ngilong ki bala penyet le kawe da umen siem Bakhuid Tukan mau ko try kabalang jengme kabla priang setelah ke perthai bato penjanaya ka ha ga jengi rangkat pada Francis pa Bakhuid jengi Wilbert Marwin bishop jengi ki bishop baro bat killing do Tukan mau lemru ya ki henmen ki para shenrang bat kentai ki balayathia da ka kemen ha ga jengme pat badia baro ki balaklat no ha ga jengi snei jengme to pediang ki sa ga jengi sai ka khamat jengme To isne yang ibaro ngi kerpade me barangkat bat kamaria thai sati Bakhuid kakmi jong blai ujisa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bat baro kerkhuid ki blapen snob haye me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha gajing bom jukut bat bengenira bat pandan borom me daw kunjung me u Jesus Christ Daulem baru badau
Kan long ame blek pa badan bor. Hake jingelong kawe jomen sem bakun. Baro kaburam berjingero. Junom la junom. Ko himen ko para tongin tuwai nagabinta ki jing tumu baper ka jangi kam kar pangin tuwai nagabinta ki sister liti barake ka sngi borom jangi menda ka sngi idwai yes ba maki baro ki niya jinga ka jingar ku lemba ka jinga silem jang Catherine Bakhuid nasiana kumjuru nagabinta ki kon samla baro ki badon nagabinta ka annual meet bakin niya mat ya jisu ka jingi do jisu ballang ki bashir hem Kopa jengim Ba beng kalong Bakhuid ka kateng jome kanwan ka lima jome kalong kawan jome akin daw ba hapening tayo ni beta jimbam juni ba agasni padama yani gerang juni kumbani rungi ma ka bless new yani padodena yani shajan shai and right up line yani mega basiniu top light yengi ni karpat ko try na ki jinx ni barro hage jinx bon jamme to I jinx sign hage sni jangi kanam pa daga jinge rap ke jinge sne jamme ni light bara bon ka pop bari ni jinge da na ke jing jin jar barro kadang idang ap keme lendi hage jingar men bakoi but ke jing wan pa jung nong penim jangi o Jesus Christ Namar jume kalong hima. Kajume kabor kaburam junam la junam. ko try Jesus Christ me ubala ong hage apostol jamme ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy wat te digi pop jangi henry ga jinge janga balang jamme bal ha jings pon jamme to I ha ka ga jingsuk but ka jingat le ka we kat kum ka mon jamme mame ubat im bar basensha junom la junom amen ka jingsuk try kandon barabor renkar but pim Renkar bat piru. dap da ka jingi do try to ngi dia ingu markelia Hakumi ukur lambro jango belai. Hakumi ubaket no eka pop janga partai. Sukito ke bela kot shaga jing kawai jango ukur lambrot. Congratulations, Jane Kusina and Sakiahi. Kamet. Asnam jango Chris kan ringa shak. Communion mensim ko Jisu jonga ngai scam ba medon tuli haka sakramen bakutam keduan ngai yeme nalor ki ke baro ongatrang ba menwan po mensim jonga namar ba mentak ning amla ban pedang yeme haka sakramen bakut
Tuan hapo kedono jonga haga jinglong mensem. Apia me hala kedono bad ngapania so ela deban me wat sha on klat shu na me. Arspa arpoa. Kendakan yang atra, karena jengit sun bajengit mantan suwi. Ya sini karena merasa sedih dalam nato manusia mependa senjata kurijongan mependa senjata kurijongan. Sim Bakhuid ni roya me gimane me the mark jingit spon jame hakam mela penkatan ya ka dono kamen sim jangi daga met aslam jo gon jame Jesus Christ ko Jesus be translation shaya daga jangi ka pangche ko shaga yukeris Bakhuid mangilaki kon jangi yukeris Bakhuid mangilaki kon ki bahin daga yukeris Bakhuid mangilaki kon ki batang ya yukeris Bakhuid Pagkaiban may ko Jesu, yung mga jimpadiang may ko pamangkasni, pensulayang ko Jesu, penkantang ko Jesu, karko kardoro ikibapa kibashitam na padeng jangi, kibarake kasni ka, kibadon hapadeng kijingjinjar, karko kardo sisterlity, padbahar kijingto mo jangiro, hakapa ilake ya kasni buram jangi, pamjuru ya bahar kibro saudang jangi, kibadon kami kijingi, ikikon samla, maginang yo ya kijingi kabashir ka nakadono kamensiam jangi, ay boring ko Jesu, pensulayang ko Jesu, penkantang ko Jesu, nagabor jangi yukiris Bakhuid, bekradia ubamen, bekradia uksoy, bekradia kajingin bahar na padeng jangi, magilang shisha kibashir hem agajingin jangi, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Dia roya me gimane me ko Jesu. Dia roya me ko Jesu na mar melong play jogi. Ko Jesu be yin melong play ba shisha. Bodon hagane ke yukiris Bakhuid. Karko kardoy ke jingto mo jangi barro menta. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 ben slave but ben guiding Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Ben slaying I haka community Bakhuid. Ben slaying I haka Eucharist Bakhuid. Ben koi ben kiai Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginia duwai. To ai bakamit kawai bakenja bening ha kabalapsa yangi kotrai
Kanai ya ka jingim bam jikut hangi. Kumba kalap saru kasla hasla parte ya ka jingim jangga Catherine Bakhuid. Da ukris utrai jangim. Utrai undon prengka batpim. Play badan bor baran karkuyapi. Upa barukon badomen sim Bakhuid. Kalesu ban penpana ya ka kubur babha jang utrai da ka jingim ka jampi. Hallelujah, hallelujah. Sining kong katayaw, kamari syajite kalikiw, yang utrawan kelanjut. Kabrom haupa berukun bermense Bakhuid. Ini roh yang Jesus Christ.